Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan ratsional sonlar ham bo'lchaklar temasini boshlaymiz. Demak, birinchi bo'lchaklar haqida tushunib olaylik. Ya'ni bo'lchak deganimiz ne? A bo'lingan B. A bo'lib B deb yozamiz. Ya'ni bo'lchak bo'lu deganda anglatadi bizda. Bo'ludi anglatadi. Ya'ni A bo'lingan B bo'lchakni bizlar A bo'lu nada ko'rinishda yozsak ham bo'ladi degan so'z. Misol uchun nega yozib turay? 2dan 1. 2dan 1 deganda o'qiluvchi bo'lchakning to'mini yuqori o'qib oladi. 2dan 1. Al buni 1 bo'lu 2 deb o'qisa da bo'ladi. So'z yerda bir tushuntirib berdik. Bo'lchak deganda A degan kimning xizmat atqaradi, B degan kimning xizmat atqaradi. A bo'lchakning alimi deb aytiladi. Usti asti deb o'tirmaymizda, B bo'lchakning bo'limi deb aytiladi. Demak, bizda mana bo'lchakda alimi 1, bo'limi 2 deb aytiladi. Bo'lchak o'qilganda 2dan 1 deb o'qidik, yo'qsa 1 buni bo'lu 2 deb o'qsam bo'ladi. Sizxam bo'ludi deb. Misol uchun 4 7 desem 4 dan 7 deb o'qiyman. To'mini yuqoriga, yo'qsa 7 bo'lingan 4 deb o'qiyman. Ya'ni bo'lchakning alimi kim desa 7 deysiz, bo'limi 4 deymiz. Endi usul yerda qaytlab ketamiz. Ya'ni tushuntirib ketamiz. Ratsional sonlar deganimiz so apoy bo'lchaklarga apoy bo'lchaklari, bo'lchaklar. Ratsional sonlar deb aytamiz. Ratsional sonlarni biz yerda qanday deb belgilaymiz? Q bilan belgilaymiz. Ya'ni ratsional. Bir misol uchun natural sonlarda n bilan belgilanib, bitta sonlarda z bilan belgiladik. Albatta, ratsional sonlarda q. O ratsional sonlar kim deydi? Misol uchun natural sonlar kimlar edi? Sanada qolgan sonlar 1 2 3 5 ketaveradi. Al butun sonlar 0 minus sonlar ham kiradi to'g'ri. Al ratsional sonlarda kimlar ham kiradi ekan? O'qiramni bo'lchak sonlarda kiradi ekan. Demak, usul yerda yana bir tushunib paydo bo'ladi. 2 dan 1 degan qanday bo'lchak? 4 dan 7 degan qanday bo'lchak? Bo'lchaklar ham o'ziga qarab bo'linadi. Ya'ni durust ham nodurust bo'lchak. Durust bo'lchak deb aytamiz. Misol uchun usul yerda yozib ketamiz. Durust bo'lchak deb aytamiz. Durust deb yozmayman. Durust bo'lchak. Durust bo'lchak. Agar bo'limi, to есть alimi kishi, bo'limi ulkan bo'lsa, u durust bo'lchak bo'ladi. Demak, 2 dan 1 degan ekan durust bo'lchak. Alimi bo'limini kichkantay. Al ikkinchi qanday bo'lchak? Nodurust bo'lchak bo'ladi. Nodurust bo'lchak deganimiz bu nodurust bo'lchak deymiz. Aha, navrot bo'ladi. Alimi ulkan, bo'limi kishi bo'ladi. Bularni bilib qo'yganimiz yaxshi bo'ladi. Demak, bu qanday bo'lchak desa, bu nodurust bo'lchak deb aytiladi. Sababi alimi bo'limidan o'sha ulkayib ketdi. Sababi kelishikda bizda endi saboqlarda o'sha aralash bo'lchak, boshqa bo'lchaklarga o'tib borganingizda tushunib paydo bo'lishi kerak. Tak, endi bizda yana bir tushunliklar bor. Bo'lchakning bo'limini ulama bo'limga keltiruv deydi. Bo'lchakning bo'limini ulama bo'limga keltiruv degan so'z, misol uchun 2 dan 1 ham 3 dan 1 deb yozaylik. 2 dan 1 men 3 dan 1 ga ulama bo'lim degan so'z, menerga yozadigan sonim 2 ga 3 ga bo'lishi kerak. Yo'qsa u eng kishi ulama yeselisi deb aytiladi. Ulama bo'lim degan so'z. Ya'ni eng kishi ulama yeselisi bu 6 bo'ladi. Shu 6 2 ga bo'ladi, 6 3 ga bo'ladi. Birlar aytadi 2 da 3 ga bo'lgan son ayt desam 2 deydi. 2 bo'linadi da 3 ga bo'linmay qoladi. Yo'qsa ulama bo'lim topilmasa 2 nesi ko'paymasi. Misol uchun 4 dan 1 ham 7 dan 1 deydi. 4 dan 7 ga ulama bo'lim necha bo'ladi? 28. 4 dan 7 ning ko'paymasi. Misol uchun 4 dan 1 bilan 8 dan 1 deydi. 4 dan 8 ga ulama bo'lim necha bo'ladi? 8 dan o'zi bo'ladi. 8 4 ga bo'ladi, 8 8 ga bo'ladi. Misol uchun 16 24 ketaveradi. Bular ham bo'laveradi. Biroq eng kichkintayi kerak bizga javob. O 8 bo'ladi. 16 da bo'ladi. Misol 4 ga 8 ga 24 dan bo'linadi 4 dan 8. Biroq eng kichkintayi 8 bizga ma'qul kelaveradi. Misol uchun yana bir tushunib shu yerda 16 dan 1 bilan 12 dan 1 deydi, misol uchun. 16 bilan 12 ga ulama bo'lim necha desa, 2 ni qo'yib jiradi-da, ko'p odam misol uchun 192 ma bo'ladi. 192 deb beradi-da, o'tiradi. 192 qat emas, biroq u ulkayib ketsa bizga жұмыс ko'payaveradi. Shuning uchun bizga yana aytdi, eng kishi ulama yeseladi. Eng kishi ulama yeselisini topish uchun birinchi cheklab oladi. 16 ni cheklaymiz, 2 ga bo'lamiz 8, 2 ga bo'lamiz 4, 2 ga bo'lamiz 2, 2 ga bo'lamiz 1. 12 ni 2 ga bo'lamiz 2, 6 ga bo'lamiz 2, 3 ga bo'lamiz 3, 1. Eng kishi ulama yeseli qalay topiladi edi? Birinchi ikkovida da barlarni olamiz. Barlari 2, kelingani 2, kelingani bo'lgan-ku. Qolganlarni tez chiqamiz. 2 ning 2 bor. Ko'paytib, yoqda kim bo'ladi? 3 qoladi. So'ng barini qo'yib chiqsak 16 48. Demak, ikkovining eng kichik ulama yeseli 48. Ya'ni ulama bo'lim.
48 16'ga da bölünedi, 48 12'ge de bölünedi. Mana üstlerine dep berip çıkış etimiz, sodan keni öğrete beremiz. Fakana düşünülü olsa yazıp alamız. Demek devam edemiz. Keyingi kısaça temamız apoy bölçekler. Bölçekler hakkında bir 10 jagdayımız var. Kısaça solarмен tanışacağız. Birinci, A bölüngen M minus B bölüngen M. Bölçektin bölümleri birдей bolsa, ulama bölüm özü bola beredi. Yani M'dan ulama bölüm boladi. Ortası alı bolsa, adam bana alıp koyamız, eğer qosu bolsa qosamiz. Misal üçün 5/8 minus 5/2. Ulama bölüm birдей bolgan üçün bölçekler ulama bölüm 5 bola beredi. Demek 8 alımı 2 boladi. 8'i 2'ni alsak 5'ten 6. Qanday bölçek payda boldu? Dürüst. Sebebi alım bölümü kişkentay. Keyingisi ikinci A bölüngen B plus C bölüngen B minus D bölüngen B. Ulama bölümsü bölçektin bölümleri birдей bolgan üçün özü bola beredi. A plus C minus D. Ortalarında belgiler qanday bolsa, so belgiler düşedi. Misal üçün 4'ten 7 plus 4'ten 3 minus 4'ten 1. Demek ulama bölüm 4'tün özü boladi. 7 plus 3 minus 1. Sınaklar solayınca düşedi. Hesaplayımız 10 9 bölüngen 4. Және qanday bölçek payda boladi? Adres bölçek payda boladi. Devam etemiz. A bölüngen B plus C bölüngende. Ataba bersiz bölçektin bölümleri 2 türlü. 2 türlü bolsa 2'nin köp emas ulama bölüm bolgan. Mına A'nın töbesine qarang, V var, D жоқ па, D'dan beriladi degan söz. Al C'ның töbesine D бар bolsa, kim жоқ? V'dan beriladi. Bular көбейтіледі. A көбейту D, plus var, V көбейту C. Misal üçün 4'ten 3 plus 3'ten 5. 4 ben 3'ge ulama bölüm neçe boladi? 2'nin so köp emas. 12'sini V men D'ni көбейтіп qo'yganday. Endi 4'ning töbesini 2'den beremizse 12'ni 4'ge bölesek, yani 3 boladi. Al 12'ni 3'ge bölesek, naman 4'ten beremiz. Endi көбейтemiz. 9 plus bolsa plus, көбейтemiz 20. Qosamiz 29 bölüngen 17. Devam etemiz 4'nchi. A bölüngen M minus B bölüngen mine. Bölçektin bölümleri 2 türlü. Köpeymesinden beriledi. Demek ulama bölüm M'en boğan N'dan beriledi. Boğan M'dan beriledi. Joklarından. Köpeytiledi A minus B. Misal 3'ten 4 minus 2'den 1. Ulama bölüm 2'den 3'ge 6 boladi. 2'nin köpeymesi. 6'ın 3'ge bölesi neçe boladi? 2. 6'ın 2'ge bölemiz 3 boladi. Köpeytemiz. 8 minus boğança minus köpeytemiz 3. Demek 6'dan 5. Tak, dальше devam etemiz. Endi bölçekler köpeytip öğrenemiz. A bölüngen B köpeytu C bölüngende. Köpeytkende alım bölüm köpeytip beredi bolgan. A men C'ni köpeytemiz, B menen D'ni. Misal üçün 3'ten 2 köpeytip 5'ten 4. 5 ben 3'te köpeytemiz 15, 2 men 4'te köpeytemiz 8. Keyingisi M köpeytilgen B A bölü B. Yamasa A bölüngen B köpeytu M. M bölçektin aldında yamasa ahırında kelip köpeytilse de farkı yok. Yani bölçektin aldında köpeytiledi M. AM ne? AM bölüngen B. Misal üçün 5 köpeytu 3'ten 2 yamasa 3'ten 2 köpeytu 5. Qaliginiz. Bär 5 qayga köpeytiledi deyapsiz, üstüne köpeytiledi. 5 ben 2'ni köpeytsek neçe boladi? 10. Bär sözü. Aslı tura beredi bölçektin bölümü tura beredi. Devam etemiz keyingisi. Bölçektin aldında bir minus bolsa, ol qalesi alımda yazılsa boladi, qalesi bölümde yazılsa boladi. Farkı yok. Buna 3'ü teң. Misal minus 4'ten 3'ten bölçek berildi. Minus bölçektin alımda tüse de boladi, bölümde tüse de boladi. Farkı yok. İkisini birden tüse almaydı biroq. Keyingisi 8'inchisi. Bölçekti bölüngende. Tınlap alamiz. A bölüngen B bölüngen C bölüngende. Bölçektin bölüde köpeytүүгө айланган кезде обязательно экинчи бөлчек не кылады? Аударылып түсөт. C bölüngende аударылып түсөткен D üstüne C астына, yani alımda C bölüme gidiyor. Arja köpeytүүde orlanan kagıdalar A men D'ni köpeytemiz, B men C'ni. Misal üçün 5/7 bölüngen 3'ten 2. 5/7 tura beredi. Köpeytүүгө айланган кезде экинчи бөлчек айланып түсөт. Yani 2 3. Arja köpeytүүнүн жумусу 2 3'te köpeytemiz 10, 3 ben 7'ni köpeytemiz 21. Unutmayın, ikinci bölçek aylanıp düşet. Birinci bölçek emas. Birinci bölçek tura beredi. Misal üçün M bölüngen A bölü D. M köpeytүүгө aylangan кезде mına A bölüngen B ne düşüdü? B bölüngen A. Siz köpeytүү formulası boyunca kete beredi. M jokarga alımda köpeytiledi. B M köpeytүү bölüngen A. Misal üçün 3 bölüngen 5/7. 3 köpeytүүгө aylangan кезде mına 5/7 aylanıp düşedi. 7'den 5. 3'te 5'ge köpeyteceğiz. Alımda köpeytiledi. 15 bölümü tura beredi 7. Endi mınedi көп адам ойланып қалады. A bölüngen B bölü M. Bunu köpeytүүгө айландырган кезде, мынаны айландыра алмай, birinchi bölçekte aylanadi. Birinchi bölçek hech qachon aylanmaydi, ikinchi bölçek aylanadi. M'ning asti 1 bo'lgani uchun yozilmasa 1 bo'ladi. Aylangan кезде 1 bölü M bo'lib aylanadi. Bo'ldi, arja köpeytүүнү qaraysiz. A men 1'de köpeytsek A, B men 1'de köpeytsek B M. Misal üçün 4'ten 7 bölüngen 3. 4'ten 7 tura beredi. Köpeytүүгө aylangan кезде, mına 3'ning asti 1 deb o'ylaymiz, yo'q bo'lsa. Aylansa 1 bölüngen 3 dursun. Köpeytemiz 7 men 1'de köpeytemiz 7, 4 ben 3 köpeytsek
12. Demek sorular yok olsa yazıp alamız. Demek devam etemiz. Bugünkü temamız boyunca bizlerden kolumuzda 49 hesap var. Sonuçta hesapları ko'rib chiqamiz. Birinchi hesabimiz juda yaxshi hesaplardan biri. 6-12 derecesi plyusuna ketaveradi. Qo'sindagi 32 var. So qo'sindinin 4'ten 3 bölügini hesaplayın. Birinchi bize qo'sindini hesaplab olaylik. Qarang, misol uchun a plus a desem, necha var neydi? 3 var. Yani a'nın 3'ü var, 3'e koyup veririz. Neydi de 6 12 hemesi bir zat, son neçeyi var? 32 var ise, onda 32'ni so 6'nın 12'sini yazıp veririz. Koyup veririz bu. 32 var olan için 3'e koyutkenliği 32 koyuttuk. Sonun 4'ten 3 bölüğü dese ne kıladık? 4'ten 3'te soğan koyutemiz. Bölüğü dese. Misal için 100'dün 7'den 1 bölüğü neçe болады? 19'ın 100 koyup verse o der. 50 болады. Sozatda bölüğü dese koyup veririz. Bundan hesaplayımız. 4 bilen 32 kıskarады. Kıskarады деген söz bir desana bölünеді. 4'ke bölünsen o 8 болады. 8 деген, yaxşı тұрабыз. 8, 6 деген бізде деп жазамыз. 2 көбейту 3'тің, то есть, тұра берсін. 6 арқалы берілген екен жоқ. 6'ның 12'si көбейту 3. Demek жазған екен айтылып жоқты. Demek devam etеміз. 8 деген 2'nin kubı деп жазылады. 2'nin 3 бәті көйткені. 6 деген 2 көбейту 3'тің көймес емес пе? Сыртта тұра береді. 2'nin kubı көбейту, мына сыртынан көймеге жазған себебі 6'ны 2 көбейту 3 деп. Мына дәреже 2 өнері не қылады деген сөз? Тәсір етеді. 2'ның 12'si, 3'ның 12'si көбейту 3. Енді текарлар бірдей болса, дәрежелер не қылады деп өткен сабақларда қосылады. 3 пен 12'ni қоссақ 15 көбейту 3'тің, мына дәреже жазылмаса 1, 1-ге 12'ni қоссаң 13. Жауап осылай беріледі. Демек түсінікті болса, сұрақ жоқ болса давам етеміз. Кейінгі хесабымыз екінші хесап. 11'ден 9 һәм 1 бөлшек санлар арасында бөлімі 33-ке тең болған неше бөлшек сан бар? Бөлімі 33. Мысалы, бөлімі неше болып тұрыпты? 11. Сол 33-ке тең болу керек. Мынаның бөлімі неше? Жазылмаса ол 1. Сол неше болу керек дейді? 33 болу керек. Демек 33 болу үшін біздер нешеге көйтеміз? Алымнан бөлімнен дұрыс 3-ке көйтеміз. Yani 3'ke көйтсем 33 болады. Неге үстіне де соны көйтіп, себебі құрдан астына көйтіп қоя алмаймыз, бөліне көйтіп. Алымда да соны көйтеміз. Сонда 27. Сен 3-ке қысат жетсең де өзіне қайтып келеді. Ал мынаны 33 қылу үшін 33-ке көйтеміз, бұда да алымда да соны 33-те көйтеміз. Сонда 33 бөлінген 33 міне. Со арасында мінеді неше бөлшек сан бар дейді. Демек, давам етеміз. Bu yerде 33-тен 28, 33-тен 29, 33-тен 30, 33'ten 31, 33'ten 32. Tek arasından sonra özleri kırmıydı. Neçe bölçek var? 5 bölçek var. Cevap 5 болады. Егер bir sorularda şart kıskarmaydığı neçe bölçek var? Kıskarmaydığı ise misal için ne de 30 ben 33'ke kıskarıp кетеді. Sonuç için bu hesaplanmaydı. Soğan vermemiz gerek. Бірақ біздерде cevap bu жерде 5 болады. Devam etemiz. 243 bölü 9 bölü 11. Birinci nesini bize de қосылма орнаған. 243 bölüngen деп тұра береді. Мына бөлуді біздер мына деп түсіндіріп беремін сізге. 9 бөлінген 11. Бола ма? 9 11-ге бөлінбейді ғой деп отыра бермеңдер. Бөлшек формасында жазуымыз керек. Енді бүгін өткен темамыз 243 көбейтуге айланған кезде екінші бөлшек не қылады? Орны алмасады. Яғни алым бөлімі орны алмасады. Тең. Енді 243 9-ға бөліне ма? Бөлінеді. Неше болады? 20, то есть 27 болады. Тең 27 көбейту 11. 27 11-ге көбейтсек 297. Түсінікті болса давам етеміз. Кейінгі хесап 11-ші хесап. Шеда жақсы хесаплардың бірі апуайы. 3-тен 1 көбейту болса тұра берсін. Пока 2-ден 7 бізде основен бөлуді көбейтуге айландырып аламыз. Көбейтуге айланған кезде не қылады? Орны алмасы. Так, дальше түсіндіреміз. 2 мейісті көйтсек неге айланады? Плюсқа айланады. И бөлшектерді қысқартуға болады. Диагональный қысқарады. Натурста. Обязательно ол емес, мына жақпенен қысқару мүмкін. Мына жақпенен қысқару мүмкін. Мысалы 7 менен 42 қысқарады. Қысқарады деген 2-ні 7-ге бөлінеді деген сөз. 7-ні 7-ге бөлсем 1 болады, 42-ні 7-ге бөлсем 6 болады. Кейін 6 менен 3 қысқарады. 3-ге бөлінеді. 3-ті 3-ге бөлсем 1, 6-ны 3-ге бөлсем 2. Бұл жазаман қалған затлар көйт. 2 менен 2-ні көйтемін. 4, 1, 1, 5-ті көйтсем 5. И минус 47 қалды десе 2 минусты көйтсем плюс. Жауап 5-тен 4 болады. Давам етеміз 13-ші хесап. Мынаны есаплауымыз керек.
Бұл жерде де ұлма бөлім беріп отырғаннан көрі, біздіңше бізе ұлма бөлім қысқатып алғанымыз жақсы. 111 мен 333, 111-дің өзіне бөлінеді. 111-ді 111-ге бөлсең 1 болады, 333-ті 111-ге бөлсең 3. Бұл екеу 333-тің өзіне бөлінеді. 333-ті 33-ге бөлсең 1, 666 333-ге бөлсең 2 дұрыс. Екеу нешеге бөлінеді? 111-ге бөлінеді. 5, 6. Сен 5 көйтіп 111 деген сөз. 6 көйтіп 111 деген сөз. 111 қысар 5 бөлінген 6. Қағаздаттар жазамын. 3-тен 1 плюс 2-ден 1 плюс 6-дан 5. Енді 3-ні ұлма бөлім келтіремін. Ұлма бөлім неше болады? 6-ның өзі. 6 3-ге де, 6 2-ге де, 6 6-ға да бөлінеді. 3-ге неше демеремін? 6-ны 3-ге бөлсем 2. 6-ны 2-ге бөлсем 3. 6-ны 6-ға бөлсем өзіне бөлсем 1. Көбейтемін 2 плюс 10 3 плюс 5. Тең 6-дан 10 бола ма? Так, 6-дан 10 дальше 2-ге бөлінеді. Алымда бөлімді 2-ге бөлінеді. Неше болады? 2 бөлсем 5, 2 бөлсем 3. Жоқ, 3-тен 5. Давам етеміз. Кейінге сап, 18-ші сап. Зор есаплардың бірі. Яғни, әтібар білсеңіз, 3 көбейту 5, 1, 5, 7, 7, 9, 2, 1, 20, 20. Осыны есаплау керек. Бұны есаплау үшін қараң. Бұны ажыратып жасамыз. Арасында разница 2, 2-ден парқыланып бара береді. Қараң. Демек, бізде бұны деп есаплауымыз керек. 3-тен 1 минус 5-тен 1 деп жазамын. Ортасы минус деймін, плюс деймін. Себебі, ұлма бөлім берген кезде бұл не болады? Екеуін 3 пенен 5-тің көбеймесін беріледі ғой. Мынаған 5-тен беріледі, мынаған 2-ден беріледі. Сөйтіп 5-тен 2-ні алсам, яғни 5 алынған тойсына 3-тен береміз. Кешіресі, 5 алу 3 тең 3 көбейту 5 бөлінген 2. То есть 3 көбейту 5-тен 2 емес пе? Біздерде алым неше шығу керек? 1 шығу керек. Біздерде 2 шығып қалды. Сол 2-ні жоқ болу үшін алдына 2-ден 1 деген зат қойылады. 2-лер қысқарып кетеді сонда. Демек, мен мынаны жазсам болады, не қылдып? 3-тен 1 минус 5-тен 1 есаплаған кезде бөлімі тұра береді 3 көбейту 5. Жоғарысында неше шығады? Алымда 2 шығады неше. Соны жоқ болу үшін скобканың сыртына 2-ден 1 қоямын. Сонда 2-лер қысқарып кетеді. Мына жақта да сол зат давам етеді. Қараң. 5-тен 1 минус 7-ден 1 деймін. Ұлма бөлім берсем 5 көбейту 7 болады. Жоғарысы 7-тен 5 алсам 2 шығады. Алдына бұда да 1 бөлу 2 қоямын. Плюс бұда да сол зат. 1 бөлінген 7 минус 1 бөлінген 9. 9 мен 7-дің көбеймесі ұлма бөлім. 9-да 7-ні алсам 2 шығады. 2 жоқ болу үшін 2-ден 1 қоямын. Плюс дәл давам ете береді. Міне ғам сол зат. 21 көбейту 23. То есть, кешіресі. 1 бөлінген 21 минус 1 бөлінген 23 дейміз. Алда неше қоямыз? 1 бөлінген 2. 1 бөлі 2 қойғанымызда әмесінде 1 бөлі 2 не қылып жүрсек болады? Скобкадан шығарып жүрсек болады. Сонда мынадан 1 бөлі 3 минус 1 бөлінген 5. Плюс бұдан 1 бөлінген 5 минус 1 бөлінген 7. Плюс бұдан 1 бөлінген 7 минус 1 бөлінген 9 кете береді. Плюс 1 бөлінген 21 минус 1 бөлінген 23. Әтібар берген болсаңыз, бөлшектер бірдей болып не қылады? Қысқарып кете береді. Өзі кім қалады? Бөлшекте әдетте біріншісіменен ақырғысы қалады. Соны есаплаймыз. Сыртында 2-ден 1 ұмыт кетпең. 2-ден 1. Біріншісі 3-тен 1 қалды. Минус. Екіншісі 1 бөлінген 23. Тең. Соны нерге шығарып жібейін. Демек, 1 бөлінген 2 тұра береді. Көбейту. 2, 3 пенен 23-ке ұлма бөлім неше? 2-ні көймесі. 3 көбейту 23-тен. Мұнаған нешеден беремен? 23-тен, бұған 3-тен берем. 23 алынған 3 болады. 1 бөлінген 2 көбейтілген. 3 пен 23-ті өтсем 69. 23 20 алмай ма? 20 мен ақыс қарады 2-ке 1, 10. 10 бөлінген 69 деген жауап қалады. Демек, түсінікті болса жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі есабымыз 19-ші есап. 3-тен 1 плюс жаңағыда есаплардың бірі. Есаплаймыз. Қараң. Арасында разница 3. 3-ке болып давам ете береді. Демек, бұна 3-ті негізі 1 көбейту 3 деген заттан пайда болғанда. Бұны деп жазамыз да. 1 минус 1 бөлінген 3 деп жазсақ бола ма? Сонда есапласам 3-тен беретін болсам, ұлымы бөлімді жоғарыда неше болады? Нешіне 2 пайда болады. Ал бөлім 1 көбейту 3 бола береді. Жоғарыда нешіне 2 пайда болады. Бізде 2-ні жоқ болу үшін алдына не қоямыз демек? 1 минус 1 бөлінген 3 деп болып, алдына 1 бөлінген 2 қоямыз. Мысалы, бұдан мысалы 5-тен 1 минус 8-ден 1 дейміз. Мысалы, плюс демен орта, плюс десеңіз үсті лишней 1 де болмай қалады ешқайсынікі. Мысалы, 5 мен 8 болады ұлма бөлім. 8 алу 5 болса, 8-ден 5-тен бергенге 8 алу 5 болса, бұда да 3 пайда болып, алдына 3-тен 1 қоямыз. Әмесіне 1 де зат давам ете берді. Мысалы, бұлам 8-ден 1 минус 11-ден 1. Алдына 11-ден 8 алсам 3 түседі. Давам етеді.
Жазу шартimiz. Nom 26'dan 1, 29'dan 1. 29'dan 26'dan alsam 3'ten 1. Demek bärini bize, to есть nege 2'den? Onda bu tura beredi da. Qarang, mında 3'ten 1 nalarda, bu da 2'den 1 nalarda 3'ten 1. Bu tura beredi, bu şagıtış ekan bunda. Demek buni so halına keltirip yazsak boladi. 3'ten 1 plus bizler keng bölçekli hesaplaymiz. Bundan kalgan bärinde ne var? 3'ten 1 var. Sonuç çıkarıp veremiz. Sonda 5'ten 1 minus 8'den 1 plus 8'den 1 minus 11'den 1 keteberet 26'dan 1 29'dan 1. Kim kap koyat dedik bizler? O'zi bir ismini aklasa. 3'ten 1 plus 3'ten 1 ko'paytib skopkada 5'ten 1 minus 1 bölüngen 29. Teng 3'ten 1 plus 3'ten 1 ko'paytilgan 29 bilan 5 ga ulma bölüp 2'nin ko'ymesi. Yani 145 bo'ladi. Bugan 29'dan beremiz, bugan 5'ten beremiz. 29'dan 5'ni alsak necha bo'ladi? 24. 145. Teng 3 bilan 24 qisqartamiz. 8. 3'ten 1 plus 145'ten necha 8 var? Endi bu 2'nin ulma bölüp necha bo'ladi? 2'nin to есть ko'ymesi bo'ladi. E'tibor bersak, javoblarim ulkan ekan. Necha? 435. Demek bugan 145 ni o'zidan beramiz. Bugan 3'ten beramiz. 145 plus 3 deb aytsam 20. 2'ni qo'shsam 169 bölüngen 435. Javobim o'sындай ulkan ekan. Buni javob bo'ladi bizlarga. Demek bu yerden birinchi bölçekке qaramaydi ekansiz. Qolganlari sәйкес keladi. Davom etamiz. 20-chi hesap 5 bölüngen 4 bölü 3 naday. Bu yerda bir e'tibor beradigan zat основной bölçekte olmamız gerek. Главный bölçek mine? Tekrar bölçegimiz. Bunu neyini bildiredi dedik bizlerge? Bölü degenди bildiredi. Demek 5 bölüngen 4 bölü 3 degen söz da mı? Bu da sol. Tekrar bölçek mine? 5 no bölü ne? 4 bölüngen 3. Endi hesap çıkarsak bo'ladi, qo'rqmay. 5'ten 4'ten 5 ko'paytib aylangan кезде asli 1 deb aylanib tushadi. 3'ten 1 plus 5 ko'paytib deb ikkinchi bölçek aylanadi har doim. 3 bölüngen 4. Demek hesaplaymiz bunu. Ko'paytamiz 12 5 plus 5 üstüne alma ko'yiladi 15 4. Sizlardan ulkan iltimos qo'shgan кезде mынdan deb qo'shib yurmang. 5 bilan 15 qo'shib 20, mana bilan qo'shib 16 deb. Sebep qo'shib oluvda ulma bölümüge keltirdik, bölçekning bölümü. 12 bilan 4 ga ulma bölümü 12. 12 ni 12 ga bölsek 1 bo'ladi. 12 ni 4 ga bölsek 3 bo'ladi. Demek 5 1 ga bölsek 5 plus 3 ni 15 ga bölsek 45. Qo'shsak 20 bölüngen 12. 20 bilan 12 2 ga qisqaradi. Jupsam bo'lgan uchun 2 ga bölsem 25, 2 ga bölsem 6. Javob o'shlay qoladi. Tak, devam etamiz. 21-chi hesap. Deb qarasak, misol uchun kunni aytib o'tamiz, ulma bölümüge keltir deb. Bu yerda ulma bölümüge keltirish uchun birinchi qo'shimlarni tashib olamiz. Qo'shimlarni tashlaymiz. 21 5, 31 10 plus bo'lsa hech narsa yo'q, aşağı beramiz. 41 5, 21 100 minusda biroq yig'lab belgilari qaramasiga o'zgaradi. So'ng hesab qiling. No plus bo'lib tursin. 62 42. Endi o'sha yerda ko'p odam o'ylab qoladi, 21 31 41 21 21 bari qalay ulma bölümni topsam bo'ladi. O zatda qo'rqmang. Ya'ni bu yerda katta shustri bo'ling, taqdirlik eting. Ya'ni 21 21 da 1 ga istaymiz. 2 ni 1 ga qo'shib ketamiz. Ulma bölüm 1 deb bo'lsa, 5 bilan 100 da qo'shsak ne bo'ladi? 105 bölüngen 21 plus keyin 31 deb chizdik. 31 bilan 62. То есть, ikini qisqartib beradi ekanmiz. Necha qisqartamiz? 2 ga qisqartamiz. 2 ga bo'lsak 21, 2 ga bo'lsak 31. Qarang 1 deb bo'ladi. 2 31 bo'lib tura beradi. Qo'shsam 21 bilan 10 ni qo'shaman 31. Keyin min plus deb qo'yaverayman. Minus bo'ladi. То есть 41 bilan 41 ulma bölümü keltirsam 41 ning o'zi bo'ladi. Bizlar 5 dan 97 ni alamiz. Shu yerda minus bo'ladi da. Necha bo'ladi? 80 qo'y 90 Alo o'rtasi. 5 dan 97 ni qalaversin. 90 2mi? Nega 2 ga qoldi bu? Qayerda qata yozdim? 97 41. 15. No 15 ni kechirasizlar. Shunday 15 deb turibdi. 15 dan 97 ni olamiz. Sonda 15 82 bo'ladi.
Так, devam etemiz. Ötüber berseniz 105 21'ge bölünеді. Неше болады? 5 болады. Плюс 31'ді 31'ge bölсең 1. 82'ni 41'ge bölсең 7. Bunu hesaba çeviririz. 6 жоқ 4 болады. Түсіндік ма? Тек өте ұқсастар жинап кеттік та. Devam etemiz. 24-ші hesap енді сәл және шалықтады. 16'dan 1, 18'den 2, 3'ten 16, 16'dan 15, 2 кете береді. Ең кейіні 16, 18 болды. Бұл жерде не істейміз? Мысалы, тәбір берсеңіз, бұл жерде 16, 16, 16'лар бар, 18, 18, 18'лер бар. 16'лардың алымы 1, 3 тақларда, яғни 16'dan 1, плюс 16'dan 3, плюс 16'dan 5, плюс кете береді, 16'dan 15 болған. Енді 18'лер күшіптілер болады. 18'ден 2, 18'ден 4, 18'ден 6, 18'ден 16 болып кете берген да. Соны hesaplayımız прогрессияменен. Yani 16'lara общий olma bölümü 16 болады. 1 плюс 3 плюс 5 плюс кете береді 15. Плюс 18'лерге de olma bölümü 1 береміз. 2 плюс 4 плюс кете береді 16 болды. Енді қосу тактикасы 1 мен 15'ке дейін саналарды қоссақ тақсалар тек. 1 плюс 3 плюс 5, 7, 9, 11, 13, 15'te қосатын болсақ, 1 мен 5 ақырғысын қосамыз. 2'ye bölеміз. Неше сан бар? 15'тен бірінші минус 1'ді аламыз. 16, 2'ye бөлсек 8 сан бар. Қысқартып есептеп аламыз. 16, то есть, қысқартпайық. 16, 2, 64 болады екен. 8 бөлсем. Демек, мұнан бәрін қоссаңыз, арасында салармен қоссаңыз, 64 бөлінген 16 болады. Плюс, боламыз сол. 2'ден 16'ны қосамыз, ақырғысын. Бөлеміз 2'ye. 2'ден 16'ға 2, 4, 6, 8 деп жүп саналарды есептесаңыз, 8 сан бар. 16 емес. Yarım olur. 18 болады. 9 көбейту 8. Бұл 72. Бұнан бәрін қосылса 72 болады. 72 бөлінген 18. 16 64-ге бөлінеді. 4 болады. 72 18-ге бөлінеді. Неше болады? 4 бола ма? 4 4-ге қоссақ 8 болады. Болған. Түсінікті болса жазып аламыз. Демек, devam etemiz. 27-ші hesap кейінге жасаймыз. A тең мынадай болса, B тең мынадай болса, B бөлу A-ны сұрайды. Яғни B-ны A-ға бөліп жібер деп жатыр. Яғни қараң, 5 көбейту 4. Мына деп жазамын да, 5 көбейту 4 плюс 10 көбейту 6 плюс 15 көбейту 18, то есть 8 кете береді плюс 210 көбейту 86. Бөліп жібер дегенде бөлімі түсіремін. 1 көбейту 2, 2 көбейту 3, 3 көбейту 4, 42 көбейту 43. Bunu істеу үшін біздер жоғарыда қарап, мынаның бәрінде не бар? Бәрінде 5 бар біріншілерде. 5 пенен қалған екіншісінде бәрінде 2 бар тұрсымыз. 5 пен екінші шығарам. Бұдан 5-ті шығарсам орнында 1 қалады, 4-тен 2-ні шығарсам 2 қалады. 10-дан 5 шығарсам 2 қалады, 6-дан 2-ні шығарсам 3 қалады. 15-тен 5 шығарсам 3 қалады, 8-ден 2-ні шығарсам 4 қалады. Кете береді. 210-нан 5 шығарсам 42 қалады. 86-дан 2 шығарсам 43 қалады. Яғни бұл астынан келу керек те бөлімінен. То есть 1 плюс 2 көбейту 3 плюс 3 көбейту 4 плюс 42 көбейту 43. Бөлшек мына тұрсында сразу қысқарады. Демек сонда 5 көбейту 2 қалады. Ол 10. Бұндай есаптарымыз көпшілікті құрайды әзір. Бізде ұқсас. Демек 35-ші hesabımız 35 bölü 17, 6, 77 bölü 19, plus 70 bölü 23. Hesaplasanız, mına cevaptың қайсы аралықта шығады дейді. Жауап мынадан шығады. Жауаплардың қайсы аралығында тиесілі дейді. Демек бұл жерде 17, 19, 23 olma bölümü келтіру шарт емес. 35-ті 17-ге бөлгенде, примерно шамалы есаплағанда 34 болғанда 2 болады. 2,1 зат болады. 2,1 зат. Шарт емес, не обязательно бір заты. 77-ті 19-ға бөлген кезде, мысал үшін 77 емес, бұл 70 нешеден келеді? 19-ға бөлсек. 3-ге көйтсек. 4-ге көйтсек ба? 4-ге көйтсек 36 болады ғой. 4-ге көйтсек 76 бола ма? 4-ге көйтсек 76 болса, онда 4,4-тен зиятлау зат деген сөз. Ал 70-ті 23-ге бөлген болсақ, 3-тен берсек 69 болады. Демек бұл 3,1 зат деген сөзді. 3,1 зат. Демек бұны қосып есаплағанда 2 мен 3-ті қосып жіберсек 5,1 зат болады. Ал 4,1 затың ол неше болады? 1,1 зат. 5-тен 4-ті алсақ 1,1 зат болады. Сол 1,1 зат деген қайсы аралықта болады сірә? А деген аралықта болады. 1 мен 2-ның арасында болады. Шамалай есаплайсыз болған. Ондайдың калькулятор есаплау шарт емес.
40-cı hesap. Juda kızık hesaplarım. Bir naday bir hesaplar. Prosto korkuttun qırap berip koydu. E'tibor bersangiz 1 bölüngen 2 qo'shsangiz necha bo'ladi? 6. Qo'shsangiz 10, 12. Ketaversin deydi. Qo'shsangiz bir zatda sonra necha ekani aytamiz. Buni progressiyaga qo'shib olsam bo'ladi. 2 ni 24 ga qo'shsin. 2 ga bo'lamiz. Necha sam bo'ladi? 12 sam bormi? 2 4 6 deb hisoblasak. No 26 13 ko'paytib 12. Tepsi yozib qo'ysak bo'ladi. 12 ko'paytib 13. Niye ekan aytam qarang. Siz 6 degan 2 ko'paytirilgan 3, 12 degan 3 ko'paytirilgan 4. Buni bag'ana aytdik-ku. 1 bölüngen 2 ni bizlar 1 minus 1 bölüngen 2 deb yozsak bo'ladi. Siz 2 dan bersa, uni bölünüp jo'qarisi 1 chiqadi o'zi. Bu unday ne обязательно yozib o'tamiz. Mana misol 1 bölüngen 2 minus 1 bölüngen 3 deb yozamiz. Siz 3 dan 2 ni alsang bari 1 chiqadi. Asli bölümü 2 ko'ydi 3. Bular 1 bölü 3 minus 1 bölüngen 4 dir. Yazaveramiz 2 ni 1 bölüngen 12 minus 1 bölüngen 13 desek o'zidan qaytib keladi. Zato biz yerda birinchi bari sarf kim bo'ladi? Birinchisi bilan oxiri soatni ko'p shartimiz ekan. 1 minus 13 dan 1 teng 13 dan bo'lsa, 13 dan 1 bo'lsa 12. Shu bo'lsa qoladi. 41-chi hesap yana o'xshash hisoblarning biri 4 dan 1 ham 3 dan 2 bölümü 24 ga teng bo'ladi. Qisqarmaydigan necha bo'lchak arasında necha bo'lchak bor deyapti. Bölümü 24 bo'lishi uchun buni necha qo'ysak 24 bo'ladi. Sira 6 ga qo'ysak. Demek 6 ni bölümüne qo'ydim va 6 ni olimda da qo'ydim. Sonda 6 bo'lingan 24. Buni necha qo'ysak 24 bo'ladi. 8 ga qo'ysak. 8 ni qo'ydim va olimda so 8 qo'ydim. Necha bo'ladi? 16 bo'lingan 24. Endi arasında necha bo'lchak bor? Yozib chiqamiz. 24 dan 7, 24 dan 8, 24 dan 9, 24 dan 10, 24 dan 11, 24 dan 12, 24 dan 13, 24 dan 14, 24 dan 15. O'zi qaptaldagılar ular tegishli emas. Endi qisqarmaydigan deb aytib bersangiz. Bu yerda 8 va 24 qisqarib ketadi. 3 ga qisqarib ketadi. 2 ga qisqaradi. 2 ga qisqaradi. 2 ga qisqaradi. 3 ga qisqaradi. Qisqarmaydiganlar sanab chiqamiz. 1, 2, 3. Demek 3 bölçek var degan söz. Arasında qisqarmaydi. Tushundingmi? Tushunib bo'lsa yozib olamiz. Demek devam etamiz. 45-chi hesabimiz. To'g'on o'xshash hesaplar. Bizde 2 o'xshash hesaplar bor. Bularni bari ko'rsatib chiqamiz. 45-chi hesapda aytadi. Agar bölçekning alimi ham bölümünün qo'shindisi 23 ga teng, bölümü alimdan 9 ga kam bo'lsa, shu bölçekdan bölçek birinchi qarang. Bölçekning alimi ham bölümünün qo'shindisi 23 ga teng. Misol uchun alimi bölümünün qo'shindisi desam, misol A bo'lingan B bölçek yozaman. Qo'shindisi alimi men bölümünün qo'shindisi 23 ga teng. A men buni qo'shsam necha chiqishi kerak? 23 chiqishi kerak. O'sha bölçekning alimi bölümünün 9 ga az. Demek alimi bölümünün 9 ga az. Bu B bo'lsa, 9 ga so'dan az bo'lsa, B bo'lsa B minus 9 bo'ladi degan so'zlar. Misol uchun 70 bo'lsa, 61 bo'ladi degan so'zlar. Birdek bo'ladi. B bo'lsa, B minus 9 bo'ladi deydi. Demek o'sha bölçekni hisoblan. Bo'ldi. Bizda жаңа aytdim, mana uncha rol o'ynamaydi endi. Ya'ni mana yukining qo'shindisi nega teng bizda? Qo'sh yuki. B minus 9 da B'ga qo'shsang, shunda 25. Qo'shamiz 2 B bo'ladi. 25 tenglimiga minus 9 teng nima qabul etganingizda, o'ngja qabul etganingizda qaramasib bering. Plus 9 o'tadi. 2 B teng 32. 2 altdan 2 ni yaqiniga o'tadi. Bo'lib o'tadi bölçek. Sonda 16. Bu 16 ekan. Buni 16 ni qo'yasiz. Apparatni 16 dan 9 olsam necha bo'ladi? 7 bo'ladi. 16. Demek berilgan bölçek necha ekan? 7 bo'lingan 6. Qo'shindisi 23. 16 dan 7 qancha ekan? 9 ga kam. So'zda so'zlatib qo'ydi bo'lgan. Onu javobdan foydalansansa bo'ladi. 46-chi hesap juda yaxshi hesaplarning biri. 7 dan 2, 11 dan 9 ham 13 dan 6 degan sonlarni bo'lganda, javoblarning birini bo'lganda bütün son chiqadigan, tiyinda bütün son chiqadigan eng kichik natural son topgan. Eng kichik natural son javobdan foydalanamiz. Necha? 6. So 6 ni birinchi 7 dan 2 ga bo'lasang, keyin 11 dan 9 ga bo'lasang, keyin 6 ni 13 dan 6 ga bo'lasang, shu yerda 3 yonidan bütün son chiqu kerak. Bo'lchak sanamiz. Misol dagazet etib 6 aylam tushadi 7 2 62 qisqarib ketdi 3 21. Bütün son chiqdi qo'ylarni. Keyingisini hisoblaymiz. 6 11 9 6 men 9 qisqarib beramiz 3 ga
3 2. 22 бөлінген 3 уже не болып кетті, бөлшек сан болып кетті. Уже бұны 3-3 бөлу шарт емес. Үшеуінде де бүтін сан шығу керек та. Демек, оны 6-тан неше 12, одан кейін 24, 18 бөліп көріп отырмай, бәрін уақыт жібермей, біздер ең асыл ұсылы 2-ге, 9-ға, 6-ға, яғни осындай сапаларда бөлшектің алымына, ұлыма бөлім тауып жіберсеңіз, яғни ең кіші ұлыма еселігін тауып жіберсеңіз, жеткілікті. Ең кіші ұлыма еселігі неше болады? 6, 9, 2-ге. Мысалы үшін 6 болмады. 12 бола ма? 12 9-ға бөлінбейді. 18 бола ма? 18 2-ге де 9-ға да 6-ға бөлінеді. Демек жауап 18 болды. 18 2-ге де 9-ға да 6-ға бөлінеді. Яғни 2, 9, 6-ның ең кіші ұлыма еселісі 18 болады десеңіз болады. Демек давам етеміз. 40. Неше? 47-ші хесап. 47-ші хесапта айтады. Егер бөлшек қысқартылғаннан соң 4 бөлінген 11-ге тең болады. Мысалы үшін бөлшек қысқартылғаннан соң 4 бөлінген 11-ге тең болады. Қысқармастан алын, мынада x деп қояйын не? Екеуі x санға қысқарды, сонда 4x 11x деген бөлшек бар еді біздерде. Осы бөлшектің алымы һәм бөлімінен 2-ні айырсақ, яғни 4x-тан 2-ні, 11x-тан 2-ні айырсақ, сонда біздерде 45 бөлінген 136-ға тең болған мәнісі пайда болады. Яғни бөлшектің мәнісі 136-тан 45-ке тең болады деп жатыр. Берілген бөлшектің бөлімі алымнан нешеге артық деп сұрап жатыр. Яғни қараймыз. Осы жерде біздер пропорция істейміз. Яғни пропорция деген бұны бұған көбейту керекпіз. Яғни 136-ны мына екеуі қысқармайды. Пропорция істеп жіберейік, крестик қылып көбейту. 136 көбейтілген 4x минус 2 тең 45 көбейтілген 11x минус 2. Көбейтіп шығамыз. 136-ны 4 көбейтсек 24, 2 сиятта 14, 1 ятта 544x минус 2 көбейтеміз. 2, 7, 2 ма? Көбейтеміз. 45-ті 11-ге көбейтеміз. 450, 495x көбейтеміз. 90. Демек, x-лар бір жағы жинаймыз. 544x минус 495x берінің қарай қарамасы бел плюс минус өтеді. Минус 90 тұра береді. Минус 272 плюс 272 бер жаққа өтеді. 544-тен 495-ті алсам 9x 49x. Бұл алым кетеді. Бұл плюс болса 272-ні 90-ды алсам 188 шар. 82 ма? Аха. 182 49-а бөліне ма? Тең 182 бөлінген 49. 49 бөлу өтеді ғой астына. Нешеден келеді? Демек, бөлінбейтін болса, біздер бұны қысқартып қоямыз. Неше қысқартамыз? 7-ге қысқартамыз. 7 болады 26. Демек, x наға тең болса, біздер бөлшекті тауып керек. Апап қоямыз. Бөлшектің алымы 4 көбейту x-ің 26 бөлінген 7 ол неше болады? 7-ден 24, 8, 104 ба? Енді бөлімі 11 көбейтілген 7-ден 26 болса, 7-ден неше болады? 260, 286. Біздерді сұрап отыр, берілген бөлшектің бөлімі алымнан нешеге артық. Бөлімі алымнан нешеге артық десе, бөлімінен алымын алып жібереміз. 104 бөлінген 7 алып жібереміз. Бұл бөлім 7, 286-тан 104 алсақ, 2, 182 ма? 182-ні 7-ге бөлсек, бағана айттық неше болды? 26. Демек, жауап 26-ға артық болады. Демек, неде бөлшек шығып қинайды екенде кішкентай. Давам етеміз, ақырғы есамыз. Бөлшектің бөлімі алымнан 4 бірлік артық дейді. Бөлшектің бөлімі алымы А болса, содан 4 бірлік артық А плюс 4 болады. 4-ге көп деген сөзді. Егер бөлшектің алымы һәм бөліміне 1 бірлік арттырылса, 1 бірлік қосамыз. 1-ді қос. А плюс 1 бөлімінде 1-ді қоса А плюс 5. Сонда бөлшектің мәнісі 2-ден 1-ге тең болады дейді. 2-ден 1-ге тең болса, бұл пропорция жағдай. Көбейтіп жүреміз деп. 2 көбейтілген А плюс 1 тең А плюс 5. Көбейтіп шығамыз. 2А плюс 2 тең А плюс 5. Алар бір жаққа жинаймыз. 2А минус А. Санлар бір жаққа жинаймыз. Сонда А тең 3 болады. Біздерден сұрап отыр, берілген бөлшектің квадратын сұрап отыр. Аны апарып қоямыз. Қандай бөлшек пайда болады? 3 бөлінген 3 плюс 4-ің 7 емес пе? Соның квадратын сұрап отыр. Квадраты 9 бөлінген 49. Жауап 0 болады. Демек, сұрау жоқ болса, түсінікті болса, сауалымыз осы жерде жұмақланады. Кейінгі сабақтарда көріскенше.